Kanti Kundun Bosco Media Network Konarum Chaksua, Anga Alicia Sangma, Nasimang na Daali Koborangko Parakatinga. UDP ni General Secretary Ribangapa Hazagani Kugurgatambul Sini, Leka Punanyo Kadungani ko Parakata. AIPEF Aduk Skotong Shri Conrad K. Sangmako, Sarkar Skotong Baksagol Pue Mutmulgakani ko Dakna Agana. William Nagar MEECL Office ni Namgijani ko Kamkaani ko Dongtungat na Gata Dakang Kua. MSOA Changgapa Sapkapa Mandirang ko Sandiani ko Gumag District ko Daka. Chigumagapa Koborang. UDP ni General Secretary Dr. Jemino Mauto ni Yajani Kulgruk ni Tariko Press na Parakatan yo wamang ni party daw ribang pa hazag ni Kulgruk Tam ni Leka Punani yo belag pa ong naman gen ini kadong suwenga ini aga nga ha. Garo Hills ni aro dengtang party ni MLA rang bakroan ko dakinga ni gamen. That is not counting myself, not counting the other the MDCs who are also aspirants, who are also potential winners from the different constituencies who are with the UDP. So if we take all of them together, the MLAs, the non-MLAs, the sitting MDCs, I think we are going to do well. All India Power Engineering Federation Chokmotan AIPEF ni Chairman Mr. Shailendra Dubey aduk ni Skotong Shri Conrad K. Sangmako, Sarkar ni Skotong Narendra Modi Baksa Golpokhaani ko hazalgani Kulgruk ni Electricity Amendment Bill ko Parliament dungtong chingat na gata, asag ni dungtang Engineer Organization or Federation o sing sandi chengnas kang mumulani ko dakna agana. Thousands of crores of rupees on the erection of the network, and every day we are spending hundreds of crores in the operation and maintenance of the network, and government company without spending a single penny will be simply minting the money through this network. So we are opposing electricity amendment bill in the northern interest of the state. Deputy Chief Minister Preston Tinsong ni Tangkagong Sutpibri Kror ko SSA ni Skigaparang ni Jabri ni Dolmaha ko Chamatani ko Dako Parakatanyo, Mr. Aristotle Rumbay, Arwamang ni Dol ni Dilgaparang ko Matelani Arde Matelani ko Sakanti Dilgaparang ko Ar Organization ko Dakanga. Wamang ni Dawang Ingapa SSA Skigaparang ni Jabungan na Dolmahagri Dongarang na Kaschaken Yurok Sandiani ko Dakani Rang na Misokanga ha. Our Governor Satyapal Malik ni Jakura Raanyo bakan sukat naman nahani gaman pa aga nga ha. Is finding ways and means to solve the problems facing by the SSA teachers now and then, especially regarding the irregular payments of SSA teachers salary and also the enhancements of SSA teachers salary. And also I would like to express our sincere gratitude and thanks to the media, both print and electronics. It is because Ginig basal na MEECL Office ni Namgijani ko kamkaani ko dungtungat na gata sandiani ko NGO rang aro dengtang Union JK GSU, FAF, FKJGP, aro AIGU baksa bakrme namen chusokanga ha, aro mamang dake bijoli ni si Chepani ko district ni Skotongo dekmanja. Endi ba wamang ya jengjengata ni ko, Sarkar ni wamang ni dabiani rang ko chusokat kuja depet, takang kugen ene saldrang ti Armarak, GNGSU, Eastern Zone ni agani parakatanga ha. MSOA ba Meghalaya State Olympic Association aro adok sarkari ni Sports and Youth Affairs Department bagsa bakrame asak ni mungsingpa expert Mr. Ian Campbell, Jen Australian Olympian unga aro Mr. Alistair Tite, Jen Global International Coach unga wamang changgapa sapkapa bisarang ko ba chadambirang ni sandiani ko gemak adok ni district ko dakinga. Daw MSOA ni President ng pa Mr. John F. Karshiing ni media ni Mandirang na Parakatanyo, wamang ni changgaba sapkapa chadambirang ko sandiani ko morko wato ni nongpo ni Report District ko na abachingani ko dakang job. Yago sandiani ko dako mekangchi Olympics rang watanyo adok na arus asong na khalanyo chadambirang ko tarisona gata training rani chi muksonga.
Kani ka bentang-bentang ila sim sendon ni ka sinjam ka rai ba ngin sei ngin persang men sei ki sap ki ban poi haka national level haka Commonwealth haka Asian Games haka World Championships but finally haka Olympic. Tekani grup jukini ro katon ru ki jingide juki bekini ki league research ka NBA katon ki jingide buki kini ki test nam ta ki NBA rastu haka NBA gede ke basketball ke research tam ka speed betul. Tegamot niyo ban ya thau ka speed jong khla Meghalaya bat ka speed jong tek berthai lembah habang ya trailang begini ki kenhon ke banawa ni tapi tiga ka jikli mata ka bami begini jingya jungi kanong ba ayu le igini kisap arpo shispa aspa ni pakke kapno maki baro gini ki jing thau mutarsi ngadu bengi sedang kilong digitally calibrated kilong ki machine ki ba kem tek second ni ba hatu ru jing stat jufi Muksunga. Yan dalna Koborang nga nisuk ba sakanti kon metela.